As ferramentas neumáticas permiten levar a poda ata os 5,5 metros de altura, evitando a utilización de escadas e plataformas elevadoras, conseguindo así 2 toradas libres de nós. Sigue. Cando a pola é grosa, o corte faise en 2 fases para evitar desgarres na casca. A ferramenta axeitada para estes casos é a podadora neumática de cadea, montada en alargadeira telescópica, o cal permite serrar con facilidade as polas a diferentes alturas. Pois por dentro, podes levar por dentro. O tubo por dentro. Ou por dentro, pois.
A diferencia doutras ferramentas, as podadoras neumáticas son moi lixeiras e o seu sistema de corte moi preciso. O aire comprimido necesario para accionar estas ferramentas é suministrado por un compresor autopropulsado ou enganchado nos 3 puntos e acoplado á toma de forza dun tractor. É imprescindible cumplir todas as normas de seguridade relativas aos traballos forestais.